shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka US bat ka Iran kila menjor ban sange shipor ya kathma hasngi baar hadian bagajinya keren sange athma kala seiso kani kadai hadian kajing berngam ting utrom ya ka Iran utrom ulapin bina baka US kala pen sange shwa ban hiar thma ya ka Iran dak baong baka US bat ka Tehran kila don hagajinya keren ka bas ngotanat bat ka bas seiso bat ka Iran kala menjor ban plia ka Strait of Hormuz kani kalong ru hadian ba utrom hanin kasngi ka hanyaw tarik ula berngam ya ka Iran Daga baong babarok kaway kari kan yaplut mendaga miet lada kajinga te kular kampoy she ban penkut ya kathma barok kaway kari kan yap mendaga miet anumla banwan rabyang yaka ngamkwa bakan ja kumta henry le se kan saja long utram hagajing tho jong u haga truth social hagasngi baar hadian katukani kanta ba ula berngam ya ke Iran utram ula penbena bakan don kajing pensangi athma nak benta artayo bat ke Iran bat kin sepenlong ya kajinga kran ka bakhamba hagini kisngi Ula tho haga truth social ba ula hukum ya ke Pentagon ban sange shwa ka jing harthmai ki slambording ka Iran nakbenta sansngi knang ban yo alat ban kran bha bat ka Iran utram ula berngam ya ke Iran na do ka arpoi tarik leber bakan kongu ban kran ya so bat ban pleno e ka Strait of Hormuz kalinti duriau ka bakiri ka perthei ki panan kam ya ka nakbenta ban ya dia thiet umpnyang hendai ka Iran kala kentat hak ba utram ula berngam ban penjat ya ki slambording ka Iran Hendai ke Iran kalayai kentat. Nangta haka arpo Henry tarik ulaber utram ulabu biang kajing berngam ya ke Iran dak baong bakidai ban perkhat bhano hashwa bandier kapor namar chisian bakalaja kan umban phashu ulo. Buat habling kini kajing berngam utram kajing akran bat ke Iran kam shamla seiso kumta ulabu upor shiphausngi dak berngam biang ban penjat iki jingkieng ki jingtei ki bakongsan jong ke Iran hendai kani ru kam shamla seiso Dei haka hanyu tarik ba utram ula berngam dak bating bant mui kiri upat ba ka Iran dak baong barok kawai kari kinyap menta kamien hadian kani ula penbena ba kajinga kran ban sange thma kala seso dak ba pensyong nong rem haka jinga kran bat umintri rang ba adu Shehbaz Sharif bat Field Marshal Asim Munir jong ka Pakistan bat haka ba kila kerpat bangan sange no kajing berngam ya ke Iran bat katkum kajing menjor jong kari Islamic jong ka Iran ban pleno ka Strait of Hormuz ngala menjor ban pensange shwa ya ka thma persya ya ka Iran nak benta artayo long utram ulaong ru bolayo shibho tali ki kindon na ka Iran ulaong bajan baro kini ki kindon bolabu da ka Iran kila menjor henrei ulabu upor artayo ban penkot ya ka jing menjor ya kini ki kindon